بله تماشاوانه جا لترکیه پرسا کردان هیا پرسا هریزق پرسا کردانه پرسا که به دهان و به صدان ساله پرسا که نتویه پرسا که چاندیه کلتوریه ناسنامه جغرافیه حتی ویگا ویجه پرسا نهاد که شرا سر کنین لی نهاد چارچوبه البجارتن حزیران سالا بهد بگمان همو آلیتین دا خزادنگی کردان کن کرد گلک بونه گلک کرد اوین که هاتینه و گواستن جبو جیریا ترکیه جیلویر جی بونه میلیونان ایدی پارسان گهزی کرد گوهرن دی چارچوبه البجارتن 2019 یه شهرداریه و هر بهر کسی که بیلی بویه تایبتی لإستانبول لإزمیر و لأنقره چاوا نامزد این جهت سرکتن لدور ویکه برئیس جمعه اجتن اندام دستیاری و بریا پارتیا پیش روزه که لجه پارتی دیگلمه برئیس جمعه دمات باش به احمد داوود اوغلو بردام سردان باکوری کردستان دیگه و دبیجه کردان پرساوه امی و پرسی چاره سر کن گلو و بس آخفتن آن نقشه که و هی میکانیزم که تشتكي كو فعلا هم بكاربن في برسي چاره سر بكند پیش روجه دا Türkiye'de Kürt halklarına yakın çözüm odaklı olarak yaklaşan شبو چاره سرکرنا پرسا کردی یکو هری چاره سرکر نزدیک دبه پروفسور دکتر احمد داوطلو جبو چاره سرکرنا پرسا کردی دم امبر خوادن دیروکه د دیروکه د جاره یکمین هدف هج روزا کو هات دامزراندن حتی نها کسی که سرک وزیرتی کریه یک تکانه کسی که احمد داوطلو سردان آواهی هدف کریه و هدف او پارتی کو هدف کو دبیجه از نونرتی او کردان دکیم جروجا کو هاتی دامزراندن حتی نها جاره یکمین سرک احمد داوطلو دام سرک وزیرتی دکر د کرسیا سرک وزیرتی مازوانی HDP کرد افجی جاره کمین بود دیسا پروفسور دکتر احمد داوطلو هکر بینرن مبینن بیراخواه دما داعی شیریش کوبانی کرد و پی واجد دما کمکوجی دهاتن کرن لوی داره داوطلو دما دیار بکر بول کوبانی دیجی داعیش سلاو دابو او کسن کو دیجی داعیش شهر دکرن داوطلو سلاو دابو و بیکو هروها دما لسر شهر داعیش نه او پشمرگین کو جباشور کردستان هاتو بون بتان کو توپن خواه به اینفورم خواه فرمی جسر سینورین جناب آخر ترکیه چون آلیکاریا کوبانیه دیسا کی دستور داوه پروفسور دکتر احمد داوطلو دستور چونا پشمرگن جبو کوبانیه دا دیسا دداما احمد داوطلو دا چی جاران قیوم اکجی نهات دانی لی ایرو نها قیوم هات دانی لسر شارداریان دیسا دداما احمد داوطلوی ده چه پارزبندیا چه پارلمانتر کی نه هاتو برا کرن ما دما پارتی آخو آبا کر ما د برنامه پارتی آخو ده گرینگی دا زمان دایی که او ما خست برنامه آخو ده جبو کو زمان دایی که ورا فیر کرن ابجی جرای کمین بو هدف د برنامه آخو ده و جهنه ده و تشته هدف د رزگنویس آخو ده ننویسان دیه نه تنه لسر gelin liser mafen gelli kurt liser kijan ali kijan PKT kemasel liser maf azadi elwan haben yeku de ve prseçare serbeke de dest be xebin ku çi kevri disa de profesör doktor Ahmed Davutoğlu bejbo çare serkirne van prskirkan disa de evbe o dedema prosya çare seriye de ji dedema prosya çare seriye de dedema darbele de ji Ahmed Davutoğlu hata kirin Davutoğlu disa xiste bin vi bari jibo çare serkirna ve o gele kurt baveri bu Ahmed Davutoğlu tine. بله نه برئیس جمعه بارا پتر یا برپسین پارتین ترکیه بردام بحث چاره سریا پرسا کردان دیکن سردانا نافچین کردان باجار حتی گوندن دوره دستین کردان چی دیکن هر یک دیبیجه از وی پرسه چاره سر بکن بگومان اوی پرسه رهنده که میجوی ہے تو زانی حتی ویگا وی جهاتیه کواتا گلو مروف چوا وی که تغمی بکه اتفاق جمهور اتفاق ملت ہے حتی جبلی پارتی آواجی بگومان 5 پارتین دنجی دی گلو هف بشن گلو باوریان چقدر چاره سریا و پرسیدید Kürt meselesi daha doğrusu Pırskereka Kurdi le Türkiye'yi yaklaşım sergileyerek kendi ne tane veya kendi mücadelesini ortaya koyarak çözebilecek bir konu değil. Pırsa Kurdi ne ev pırsa ku tane partiyek be helwestin xwe çare ser bike pırsa Kurdi der haqi pırsa Kurdi de pırsgerek Farklı siyasi partilerin
bi partiyên cuda cuda werin cem hev dikarin bi vî awayî vê pirsê çareser bikin. Binêrin de ama AK Partiye hate damezirandin heta salên 2011 heta 12 ya rast heta Serokvezîrtiya Ahmed Davutoğlu'yê îradeyek hebû ji bo çareserkirina pirsa Kurdî. Lê piştî ku derbelê dijî Davutoğlu hate kirin AK Partî bi ew aliyê ku helwestên wên faşîzane hene û dijayetiyê dike û ew kesên ku wekî wan nafikire xayîntiyê tohmetbar dike wekî MHP wekî Partiya Vatan piştî 2016 hepeymanî digel wan kir AK Partî û hemû mafên Kurdan ku bi dest xistibû ragirt mafên Kurdan AK Partî piştî ku derbelê dijî Davutoğlu hate kirin û qayyûm danî li ser şaredariyan parêzbendiya parlamenteran rakir û yek û yek wan zindanî kirin. Ji ber vê yekê lewma bêguman ev masaya şeşxolî ji bo çareserkirina pirsa Kurdî ku li Tirkiyeyê gelek pirsgirêkên di derheqê maf û azadiyan de hene û yek mase heye ku van pirsgirêkan çareser bike ev jî masaya şeşxolî ye. Îro Hepêmaniya Cumhur beramberî çareserkirina pirsa Kurdî astenge herî mezin e. Lewma MHP li wir ne ji bo çareserkirina pirsa Kurdî ne ji bo çareserkirina wê Belê lê masaya şeş alî jî gel û çima cihna de HDP jî tu zanî HDP duwan mezintirîn partiya opozisyonê ku xwedî kursî bidin nava parlamana Tirkiyeyê da. Bû nabîte masa heft aliyan. Binêrin masaya şeş alî ji bo veguherîna sistema seroktiyê ber bi sistema parlamenteriyê ev hepeymanî hatiye avakirina HDP jî bi rastî li ser çareserkirina pirsa Kurdî wekî caran viyaneke zelal dananiye pêşiya xwe. Binêrin beriya hepêmaniya şeş alî beriya masaya şeş alî ava bibe HDP çû digel rêxistinên marjinal, kemalîst, çep hepeymanî kir HDP digel wan. HDP ji xwe lewma di nava hepeymaniyekê de digel wan ev hepêmaniya heft partî ku hatine cem hev bêguman dê hindek aliyan nerazî bike. Kürt meselesi ve insan hakları ve özgürlükler noktasında temel konularda ittifaktır. Yani altılı masanın Masaya şeş alî li ser mijarên ku mafa azadiyan de heger helwestek nişan bide gelo ev HDP de jî wan derkeve îro nûnerê Kurdan tenê HDP'ye gelo binêrin teşkilat yapısına baktığımızda dema em berê xwe bidin rêxistiniya partiya gelecekê em dê bibînin ku hak ettiği ölçüde temsil edildiği Kurd tên nûnertiya Kurdan tê kirin di wê partiyê de niha eser navê partiya gelecek dikarin vê tiştê bêjin em bêguman wekî Kurdan, Tirkan jî, wekî Sunniyan, Elewiyan jî nûnertiya wan jî dikine û di derheqê têkoşîna azadiya Tirkiyeyê de pirsgirêk ne tenê pirsgirêka yek netewê yanî mirov nikare bi tenê berê xwe bide yek pêk hatiyekî. HDP dervayî masaya şeş alîye ji ber ku HDP nebûna HDP ne asteng e. Belê. Belê birês cuma îşten endamê destiyarê veberiya Partiya Pêşerojê Gelece Partî. Spas êvar baş.